Runmawi TV clear to te chibavek ule vanal chhuangi kania Chanchinthar ilongai thlang u amasain chanchin langsar zwalte MZP Lunglei Headquarters-in tukin sari Chanchinthar Aizawl Thenzawl Lunglei kawngpui ATL Road dia soichu andang Kumin April ni khata changa hman Mizoram Universal Healthcare Scheme atangin kalta Nilaini thleng cheng nuai somsari pathum sing thumle zaruk som pali pek chhuah ani MNF President Pu Zoramthanga'n khawvela lehkhabu tichhuaktu publisher hmingthang penguin publisher-in lehkhabu ziah Autobiography an tichhuahsak niin asoi tuna chanchin kim changsokin MZP Lunglei Headquarters-in tukin sari Chanchinthar Aizawl Thenzawl Lunglei kawngpui ATL Road dia soichu andang MZP hian ATL Road siamna tur cheng vaibel chesom kwa le nuai somruk pakwa po pen nia soichu ATL Road siamna atana manvek phutin lunglei ton tir pukpuya lungleia lirtheilut tur le lunglei atanga chhuaktu te chu andanga sarkarin cheng vaibel chesomli le pangale nuai somruk chawda a mausen chupukpui kilometer sompali chinchau siam turati ani chu anshia thiamlo thule sumchu potpeng lova avaya ATL Road siamna atana man anphutani cheng vaibel chesom kwale nuai somruk le pakwa achanga mausen chupukpui kilometer sompali siamna tur cheng vaibel chesomli pangale nuai somruk da bak zong Aizawl khopui chung kawngpui chethom thatna atana man tura po pen nia soichu andu lo thu lunglei MZP chuan soya MZP te malak na hi lunglei mipui tamber po in an thlop ni in alanga Mexicap service te po in thlopin lunglei atanga Aizawl pante an tlan lova Aizawl atanga lunglei service te po an tlan lo bok Lunglei chalai pol simbial chantu na thial chalai pol le tlabung lunglei Aizawl silchar Mexicap service te po in MZP malak na hi an thop thuan puanga chongtea pol sang som pakhat intel khom joint NGO chongte te po in lunglei MZP malak na chu an thlop thu an puang bok sarkar emo district thunei tu te lamachang emo po in kongdan su tilo turangen na andong lo ni in MZP chuan an soya kongdanin omzia anei lo ani chuan an kalzel dan tur an larel zeldo ni in an soi ATL Road kong siam na tur chung changa chimlam mipui teril runat na chu ZPM Southern Headquarters lunglei puin oman ti thu an soi to a mipui ril rudam na tur thutlung na sarkar na siam sakma chuan an party pisa a pot na tho ri lo tumin party pisa hon po an shepa ni in an soi ZPM Southern Headquarters try to te chukhom chuan Aizawl Thenzawl lunglei road siam thatna chu arang thei ang pera chanhal turin sarkar an phuta tunhaya budget pon lam achanga hun masal lama ATL Road kai noya sum mulet le tepo chief minister in he kong siam na atana man alorem ti sakto angeya ATL Road siam na atana rom man sakhal tura sarkar an phuthu an soibok lunglei west bial to MLA ZPM Southern Headquarters in ATL Road big and kultura anda putilal hlimpuya po in ATL Road to ZPM Southern Headquarters anga amo phurna ani angin sarkarin an siam don lo ani chuan MLA atanga chol a shelo thu an party chung in khoma alo soi to bok heti lai hian PWD ho tu chen khat chuan cheng vaibel chesom kwale nuai somruk le pakwa chu muifang PWD division huam chunga contractor Bagaret ha Engineering Limited ten na an tho chatlo awanga an da kham an choi le apung ani thu sein lunglei lam chanbik ani lo ni in an soya cheng vaibel chesomli le pangale nuai somruk chu mausen tupuk pui kong siam na atana polu ani zok ni in an soi ATL Road chungchanga hian lunglei North bial to MLA Puvi malsom tluanga le lunglei South bial to MLA Pulal Ramliana Papuya te chuan chief minister Pulal do amatsu achena ina mu in chief minister chuan ATL Road chungchanga vaibel chesom kwa ngorngora ngai to ana sen lo turani thu alo shil nia thu don ania pukpui achanga mausen siam na atan cheng vaibel chesom di le panga anda phota mausen le kangmun South Inkar chu project siam thiam le rintlak Central Road Research Institute ten anzir chian nuwa estimate an thelu dona cheng vaibel cheza le aya tam thleng ruwa man achul theinia soin achul zat da bel anin huam thule Central Road Research Institute te chu tunkara amron khanbe se ani thu alo shil nia thu don ani
Kumin April ni khata hman chan Mizoram Universal Healthcare Scheme changin kalta Nilaini thleng cheng nuai somsari pathum sing thum le zaruk som pali pek chhuah to ani. Health Minister Rin asoidanin poisa pelok lova cashless manga Mizoram Universal Healthcare Scheme kalpui meka damdo in somthum le paruka damlo zakwa somruk pali en kolna sen so cheng nuai somsari pathum chom pek chhuah ani to a damdo in somthum le paruk zinga pahni ti lo chu sarkar damdo in vek an ni Zoram Medical College and Hospital damlo en kolna sen so pek chhuah tamber niin cheng nuai somni le pakwa singkwa sang ruk chuang pek ani to a jema boka Mizoram State Cancer Institute damlo en kolna sen so cheng nuai som pani le sang riat pek chwa to niin Aizawl Civil Hospital damlo en kolna sen so cheng nuai som le sang sari chuang pek chwa ani to bok Mizoram Universal Healthcare Scheme chang hian chol kar khat dan vela a hloma pek chho zelani a he scheme hi mi mal le kaushan en kol dam do in tamjok chuan anla zom du ri lo thunga tuna sarkarin atidan medical reimbursement a kal anla du thu sarkara thlenin sarkar nen anin dor mek zelani Mizoram sarkar noi na thokpol inzom khom Federations of Mizoram Government Employees and Workers po in healthcare scheme zom tura sarkarin ati chuan du lo thu sarkara an thlen to china sarkarin ati luizel chuan court thlenga kal an tum thu te po an lo soi to ani MNF President Pu Zoramthanga'n khawvela lehkhabu tichhuaktu hmingthang tak Penguin Publisher-in a lehkhabu ziah Autobiography an tichhuahsak do niin asoi. He thui vo ina MNF party chung in khoma Pu Zoramthanga'n chuan asoya he lehkhabu a hian MNF din tir atanga inrem na alo thlen thlenga MNF history kim chang takin aziak ni asoyin rambuai ma history te rambuai nu history te is Pakistan na umlai le Dhaka fall lai te arakan ngopui changa agyap Rangoon Karachi le Islamabad ta an tlan chhuah thu te baka inrem na tura inbiak na history kim chang tak tak te azia thu asoya China ram kal Delhi changa tlan chhuah thu le India sarkarin pulaldenga sarkar thlak tuma an be le intlim kwalvel dan te po atel thu le zirlai ten answer changkai nge arin thu Pu Zoramthanga'n chuan asoibok MNF President chuan mizo nam dam chhuah na chun chu nationalism ni asoin he nam thinlung nationalism hi arei tula nam tlem zok tan chuan a hlu tula dam chhuah na chun ani atia kan che vel enila nationalism te lo chuan nam engzat nge buai to kan nam martar te thisen hlut na hi arei tulanga kan che tul donani atibok Chin Refugee ten Lok Sabha MP Pu Richard Vanlal mangaya muin Mizorama Raltlan Sungchangan soipui Chin Refugee Community Anam shang ai o mi sompani te chuan in rinni khan Lok Sabha MP Pu Richard Vanlal mangaya chu New Delhi ya achena ina muin Mizorama Raltlan Sungchang an soipuya MP chuan Mizoram chunga Myanmar atanga Raltlan te atanga sarkar phal ri thei thil tol rukna le swal na dang thleng chin poi ati thule hetiang thil a thlen to lo na tura ven pui tur le tho pui turin Chin Refugee Community te chu alonge nia shatani Chin Refugee Community shwai tu te po in thil du omlo thleng chin chu poi an ti thule Mizoram Raltlan te chu lo zir chianga dan bo chhezonga Raltlan te po anom to lo na tura thei top chhuah antum thu MP chu an shilve bok Chin Refugee Community te hian Delhi khopui chunga ringot po Chin Raltlan mi sangsari chuang anom nia soin India ram chunga an harsana to sang te po MP hi an soipuya MP chuan an harsana te lo zir chianga achul dan anga malo lak pui atum thu in alo chang ani tun thlani somni pakhatat hi inrini kalta William ta Catholic Kaushan shwai tulu Pope Francis chu tunkar Nilaini thleng Mizorama Catholic Kaushan mi te po in an sundon Pope Francis hi Catholic Kaushan mi te chuan Pope dang thi te angbokin niko chung an sundon ti Aizawl Bishop Most Reverend Stephen Routluangan kalta thole ni khana puang to a Novem Dials tia anwa niko chung pop sun hun chung hian an kaushan zirna in le biak ina te zirna in puan zar le Vatican puan zar te
angul chan ve a zar turania hemi hun chung zong hian Catholic ko shan mi te chu ni tin pop kalta pwala chong china hlan tura be se ani inrini khan Vatican khopuya Pope Francis vui ani lain kulikon Aizawl Christ the King Cathedral biak ina po Aizawl Bishop Most Reverend Stephen Rotluanga hovin pop kalta pwala hman ania puithiam meichia te rongbol tu le ko shan mitam takin pop hi an thla ani Catholic twal chung ko shan shanga po puithiam ten sacrament thiang hlim an buat sai bok. School Education Minister Dr. Runmawi ziah tlo in sarkar official MADC sarkar chhuahtu tele party chhuahtu ten an lo dong songa mi man le pol tam takin lo muin an du le mamo te an lo thlen ani Higher and Technical Education Minister ni bok Dr. Runmawi chuan ziah college tlo in tichhuaktu te akompaka classroom library seminar hall le staff quarters tele boys hostel sakmek te atlo bok government ziah college principal Professor Abdul Hanan Barbuya Soidanin government ziah college hi July ni somni sang khazakwa somsari paryata din ni in kumsang ni somni khan nag accreditation B grade amua Department Pasari English, Mizo, Political Science, History, Education, Economics le Sociology o mekin zirlai zatum somsari pali an oma library lehkhabu sang sari zakwa somruk omin CCTV vuavek ania kumsang ni somni pahni atangin library automation an kalpuito ani teaching faculty somni pali omin anzinga hian contract part-time casual thoksom pahni an oma post-rock pathum omni in principal chuan soibok Higher and Technical Education Minister chuan Minister din hunlua mas lua ma se zirtir tu alani rengti soin an harsa na le mamo tepo Asia thiampui thu asoya college masona tura rot na le mamo anne ang zia ka thelu chin turin atsa a zirtir tu le thok tu dang post rock po a theidan konga no kha chaume ka ni thu so in library da tu le khabuleina apek tu thu asoibok Minister hian District Education Officer DEO office le government higher secondary school potlo in amun ngeya kalchila mu chuan rin thua thilti ain ramle namtan achat jok thu asoya office atanga thu ti tluk do na po mitla thenge chu adu dan ani thu asoi District Institute of Education and Training diet ziah girls hostel sakmek potlo in asak dan tura duan ang thlapasak ani MTIN fia contract na tho renga na achalawani chuan contractor an ko tur thule achul anga anti ti pui hnuwa an na ala chalo fawani chuan an security deposit atanga tho emo farm blacklist emo baka an nuai thoktu engineer thlenga blacklist ala chula arin thu Minister chuan asoibok diet ziah hian zirtir tu post ruak pasari a oma diet trainees union in Minister hena deal na an thlen zinga mi smart classroom chu angai to sak ngal tur thu Minister chuan asoi zirlai te chhuah cholna tur in te sakna atan cheng sing sari apek tur thu zirlai chhuahtu te ashilbok ani ninga chungo tur Thailand health system zirchana hun Mangturakal Health Minister Pilalrin Puile Mizoram Health Department official ten vo in Khan Convention Center Cheng Watana Bangkok Thailand ta hun an mangchan khawvela ram somnga chuangin an lo zirchian to Thailand health system chu Mizoram health official te po in kumsang ni sompakwa khan zirchian na masa an lo nei to ti sarkar thu chhuah chuan atar langa tunchuma hian mipui healthcare boy pui tu tele health department official chang ten chik zokin an zirchiang do ni in an tarlang sarkar thu chhuah in atarlan danin Thailand tonshiat le mipui healthcare kalpui mek chungchang te khai khina achul dana zira an kaldan chate lak chon thei beiseya he program hi buat sayani a Mizoram State Health System Strengthening Project nuai machop pakhat ni in kumsang ni somni pakhata changa he program hi roman to ani thule harsana shanga wanga tuna hlodling theita chau ani thule a sen so Mizoram State Health System Strengthening Project changa tumvek ani thu tarlan ani bok Health Minister le official te hi Thailand National Health Security Office in lomi khwalin ninga chungchu Thailand Gram Health Security te public health care system chungchang te anjir chen ba ka public hospital te primary health center te antlo don bok ani
MNF Senior Vice President Dr. Lunglei so thing lei chungchanga thil in thuprap thlak tak nakin loka lang chhuak le mai tur so thing ching tu te rokna na satak a mai long mo ti in sarkar azot khozol zu chip wai me hola Aizawl District MNF visit ling thar te choi moina hun voina nei a hmanpui na he thuhi Dr. Lunglei na chhuana soya economic survey sangni somni pali changa sangni somni panga report ta alandanin so thing chinaram ekar sing li zanga somnga a ching tu chung ko sing ni sanga zathum somni pasari ten an chin zat quintal nuai khat sing ruk sang kwa zathum som kwa le panga ani thu Dr. Lunglei na chhuana soya quintal khata quintal sari vel thar tu ra chutin quintal nuai som pakhat sing ret sanga za sari som ruk panga vel Mizoram in thar tur angangai ani thu asoi MNF Senior Vice President Swan ZPM hian an sarkar ma in cheng som nga in a reitan siam sa atuna quintal nuai som chuang leilowin ala ti in engtin nge anti zeldon ti sarkar zota MNF sarkar sumhnu chia cheng Vaibel cheza somnga changin cheng vaibel che somni chu healthcare la anda a poisa barul nan an manga cheng vaibel cheza som thlai thar le nan kanda anti a sarkar in kg a cheng som thumin kan subsidize sakdon anti a hetizat subsidize na hi thil in thuprap thlak tak nakin loka lang chhuak le mai tur so thing ching tu te rokna na satak a mai long mo ti in sarkar chu azotani Leng pui khodai pu pui tui kho thabula lungtla in in tlai dar thum le chan vevel khan pulal rin liana te chung Falkland veng Aizawl te chuana motor MZ040330 adela motora hian mi pali mi pa pahnih le hmeichhia pahnih chuangin akhal tu an fapa chu damalak chhuani in damdoi in panpui ngal ania midang zongin nunna an chan nunna chan te lungti oi wife of lalrin liana Vanlal Shuai, Liam Tuar, Lalom Zuala, son of Lalrin Lianate, near Tudon, Ani, Van Duina Tok Hileng Puilam, Atanga, Aizawl Pan near Tudon, Ani Bok. Rampon Lam Chansin Ilongai Tlak Chun Zomangu. Canada Parliament third in Turin Naktuk Hian Anrami Puiten, vote and Tlak Dona, He in Tlana Hian, vote Nami Magdadwai Somnile Pariat, Omin House of Commons, sa member tour, Mizatum Somlile Patum and Tlangdon, Ani. Canada ram in Tlana Hian Sid za Somsari Panni Latay Party Mal Emo Changrwal Polin Sarkar Thar and Siamang. Hetila Hian Canada Kopui Pakhat, Vancouver at Swan, Nimin Khan, Philippine, Mite, Kut Pakhat. Lapu-Lapu Filipino Festival at tel mi pui pungkom zinga kar pakhat lan lutin mi engemozat at silhluma midang engemozat in hliam an tuarbok kar khaltu hi man ani to a hethil thleng hi tilui nge tipal ti chuimek ani Chin Brotherhood Military Committee Chairman in Kumina Chin State Aizawl vekthei na turin an thokhodon ni in asoi Myanmar tol chung boina kalzela mi puisi pai Thenzawl na hlo chhuah ngei tumin an beina sajwal saudon ni in an soya zo na thlak mi puisi pai pol pakhat Chin Brotherhood CB Military Committee Chairman CDF Mindat Commander-in-Chief Thang Sum Phi Chuan Kumin Sangni Somni Pangachunge Hian Chin State Pumpui Aizawl Theina mi puisi pai pol sang te kan thokhodon ati Thang Sum Phi Chuan kan omna bia la tenen in po takin zalen na kan hmungei theinan kan thokhowanga kan digna le kan chanvote mania rorel na tluantling target thlengin kan kalzel don ti in asoi Chin Brotherhood Operation mangin tidim khopui la tur le hakha khopui le thlantlang khopui la tur po in an thokhodon ni in Thang Sum Phi Chuan asoibok Chin State a hian hakha thlantlang tidim le khai kham khoa chau minong hlain kai shwai military council camp ala oma adang zong chu Chin Revolution Pol 10 la felvekin an thunun mek nia soi ani Nataka lir ang hina changa thakhat na thlengin Myanmar rama voiza somnga le pariat
lir anghing le to voin chuma khan Myanmar Meteorological and Hydrological Department chuan thu chhuah siamin March ni somni pariat atanga April ni somni pariat thlengin Myanmar rama voiza somnga le pariat lir anghing ni in an tarlang Kumin March ni somni pariat a lir nginga khan mi sang thum za sari somruk le pathum an thi ni soi ania mi sanga za le pasari in hliam an tuar ni soi ni in mi som pakhat chin shat lo anla oma zon na le chanchhuah na tho chunzom reng ani Myanmar Disaster Management Committee Chairman Deputy Commander in Chief Soidanin lir nging hian region le state soma chung ko nuai khat sing ni sangriat zakwa somruk panga ahunga lir nginga wanga harsana tok mi nuai ruk sing ni sang kwa zani le paruk anni chena in sing ruk sang thum zatya somnga le pali achia a sikul sang ruk zasari somnga pani che in monastery le nursery chena in sing ruk sang thum zatya somnga pali achia a sikul sang ruk zasari somnga pani che in monastery le nursery sanga zali somsari pali achia a pagoda sanga zathum somli pani che in sakho in dang zaruk som pathum acheboka damdo in clinic zanga somsari le paruk che in rel kong somnga le paruka chia a kawngpui zani somsari pakhat chia in expressway za somkwa le pariat a chia a dam embankment zanga somriat le paruk chia in lei za somsari pahni a chia electric transformer za thum somnga pathum a chebok ponto angin Kumin March ni somni pariat a Myanmar ramlai divela lir hing kha magnitude 3.pasari layana ni in hmingthang lir hi angin chunzom renga voin April somni pariat chuma thleng khan voiza somnga pariat lir anghing to nia chin chia ni in March ni somni pariat nuwa lir nging te ero magnitude level ani tlang pui ni soi ani khati song kha Chanchinthar kan puan thei te chu ni e